Ka Dong Musa jong ka 6 Meghalaya Games kalapoy menta kasngi khatpra tarik kelalingkot arja arpusan hanong ba Shillong kum ka jinya lenti syaka Meghalaya Games arja arpusan kaban salong shen hanong ba juwai kaban sedang haka arphui tarik kelalingkot arja arpusan yakni ka Dong Musa jong ka Meghalaya Games lawan ra natura da UDSP Walsa Moment second gold medalist Meghalaya Games arja arpusau bat kalayat kileng saudong kanong ba atura hadu bandapoi hanong ba Shillong haka khatpra tarik kela lingkot arja arpusan kani ka Dong Musa kanyat kileng kanong ba Shillong swabakan let syajuai bat andra kani ka Dong Musa nang ni da ukit lang si imli Meghalaya Police hadu bandapoi hanong ba juai ha ka arpo tarik kela lingkot ka jaka ban pinlong ka Meghalaya Games.